Mengameli Cyril Ramaphosa na somlomo wePhalamende bafake emaphepha inkanvolo yemthetfosisekelo baphikisana nesinqumo se-EFF sekufuna kushushisa mengameli ngeludzaba lwakubiwa kwemali eplazini lakhe iPhalaphala. Hulumende wesifundza iKwaZulu-Natal uthi lithimba letenhlekelele likulungele lokungahle kwenteke kulesifundza ngesimo selichwa. Anguvusele mbukele tindzabeni telwimi lwesiswati la ku SABC1 lesithula sise Auckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC lishonile. Asibongeke ukuthi ukhethe kuthini, ngiyaqinisekisa ukuthi awukendi liphutha. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuxhumana iX, iFacebook, ku SABC Plus kanye na ku YouTube ngikuthi SABC tindzaba. Ungene esibhedlela itolo umholi wePhudemo Mlungisi Makhanya kulandzela kufakelwa shevu kanti kulesinye isigameko senyanga leyengcile kubulewe umholi we-EFF eSwatini Nombulelo Motha naye ke kuvetwe ukuthi ubulewe ngushevu. Makhanya ulashwa kuleli njengoba yena nebaholi bePhudemo babalekela kusoqongwa kuleSwatini kanti ke kuchubekela embili ngalolidzaba simukela Maxwell Dlamini lisekela lanobhala jikelele wePhudemo eSwatini na Alpheus Nxumalo lokhulumela hulumende weleswatini. Asinibingelele sinamukele tindzabeni telwimi lesiswati. Asinibingelele Rebecca Maseko, sibingelele nebabukeli be-SABC1 sivusele nabo bonke abantu emakhaya. Siyabonga kubalapha. Maxwell, siyeva la niyakhala. Ngabe ninako yini lokuliphenyo lokuphathekako lenisusela kuko letinsolo lenitibhekise embusweni waseSwatini? No, ngicabanga ukuthi vele tinselo tiliqiniso lokuthi vele uhulumende waseSwatini uyasolakala ekubulaleni noma ekutameni kupoisona udlisa shefu umongameli wethu. Siyathi ukuthi uhulumende bekavele ashido emalangeni lendlulile ukuthi wonke umuntu otamlethela inhloko yamengameli oPhudemo Mlungisi Makhanya utamniketa 200,000 and lokhu akusike kweqala bazama kumbulala umongameli wePhudemo yena Mlungisi Makhanya ngaloku besabhace lapha ekhaya eSouth Africa eSwatini bambomba likhaya lakhe ngetibhamu noma ngemabhomu la kubonakala kiso ukuthi asebenziswa ngebantu labasebenza khona embusweni wahulumende iSwaziland Defence Force. Wasike uyabaleka uDala Kangwane wathi noma sekafikela South Africa kwaba khona kuzama ukuthenga tingabi ukuthi tifike timbulale but lokho akusiko nje ukuthi kuyaqala ngale kuphela but baningi baholi bePhudemo laba lababoshiwe lababulewe le tinsolo vele tikhomba yena uhulumende kulifana ekhathi ummeli lomkhulu uThulani Maseko kufaka ekhathi na Percy Malinga naye wabulawa wamdubula 12 Nhlavu so namhla kude lobanjiwe noma ke kude ke nesiphenyo ukuthi khamba kanjani lephenyo lethu and kuyamangalisa ukuthi bonke labantu labafuna inkululeko eSwatini lababulawako eSwatini kude luphenyo uhulumende lalwendawo noma ke lasiniketa kona ukuthi ke liya embili ukuthi indvo lethu but nje kude umuntu lomunye eSwatini lofuna kubulala Mlungisi Makhanya ngaphandle kwahulumende waseSwatini la kukhulumile waphinza wakwenza nasithi indzabeni letendlulile isikhathi lesitha. Nxumalo uyativela ingabe uhulumende angaphendvula athini kunadidi insolo kwatise qinile vele umbuso umtfomelele yini umsoqongi Makhanya? Angicale nje saswethu ukuthi ngeke ngibe naso isikhathi sekuphendula letinganekwane letitekwa ngumlangeni lapho nje obumva nje bala netinkulumo letinye uhulumende welive lakangwane lathi phendula kadze tindzaba tabo babe Maseko and the rest of the others. Angibuye kulele seyiteka. Kwekuqala angithi tsatsethu kude lapho uhulumende wakangwane khona ake akhipha simemetelo nemali lengi-200,000 oswa yamenyetelwa sikhulumele sahulumende lesingimi. Having said that, uhulumende wakangwane ude ipolicy futhi letsina kukhona abantu labangaboni liso linye naye kude politiki ubaphendula ngekubabulala baphendula ngabapoison. Nangu khona umuntu logangile kangwane njengelive lelikholelwe emthethweni sinemthetho sisekelo bayabanjwa abantu babekwe emacala bayithi inkantolo bateke emacala. Le generation ngePhudemo lekhona lomuhla
ibonakala ikuthokotela kakhulu lokuthi babe creative nje kuyo yonke into lendekako. Ngidawucela nje ukuthi angahambi Maxwell nawe singakalivali lo hlelo. Abeke lesimemetelo lesakhishwa nguhulumende sa 200,000. Noma uneliphimbo alidlale lapho. Ukhulume bona itolo bePudemu. Bathi umengameli wabo ufakelwe poison ngilomunye umuntu labehlala naye endlini kakhe. Wekuqala lokho kwesibili asathi kusinaye lo wekunene lomfakelo poison angabe vele kuliqiniso umfakele under what circumstances and situation bekubangwani. Uthi ke umlangeni Maxwell owabaleka umlungisi la kaNgwane wawubhace South Africa ngoba afuna ukusocoya ngombuzo. Akusilo liqiniso lelo. Makhanya wathi hambela kadzeni waba ngusomabhizinisi eSouth Africa, wathi thathela buve bakhona, wathi thengela tindlu labampoisone ahlele kuyo. Uhulumende kutela angena khona abebuya nalakhaya angene ngepassport lafuna ngena ngayo ajike abuyele emuva. Kafishane tsatsethu sithi singulumende wakaNgwane. Leti insolo leti siyaphikisa sithi lahla phasi ngoba athi silo liqiniso bayathi bePudemu kwekuthi babe makhanya udliwa yini ngoba banako lo sibahle bakamana bodwa. Kuthi lo munye angathola ingodi bese bafuna ke lo labangamblame abanamathisele kuye lokukamana kwabo. Asisebenzi kanjalo sine singulumende wakaNgwane. Ngesinqoma lokubamba emlonyeni Maxwell ngiyekubuka kwakho ingasombuleleka njani lenzaba ngoba naku nakubo Sadek kubikwe emahlandla ngekungabuswa ngenzandvo yelinyenti kuleswatini kepha ke solo sombululo kude uthini wena iPudemu solo yaqala kadzeni nayifika eSwatini besolo ikholelwa ukuthi isimo saseSwatini singasombululeka ngekukhulumisana kwetinhlanganiso ezimbili etingabonakalisi kuze kufunakala sisombululo sekuthi ilive la kaNgwane lihamba njani nalamanye emave ukuthi kube nenzandvo lelinyenti. Kepha ke abantu labangakafuni labangathi miseli nekukhulumisana nemaswati lamane lokufaka ekhathi inhlangano efaka iPudemu nawo onke ama-political parties la khona even nguye uhulumende. Siyathi ukuthi kulamalanga nje laphelile baba wakhiphile kuSadakhe laba bebafuna ukubakhulumisa khona ukuthi basolve le nkinga yaseSwatini. And lesimo saseSwatini if South Africa ikakhulu lethutane naseSwatini neSadakhe ingafuni kuyiresolve le issue yaseSwatini. Itawugcina ibanga etinkinga letikhulu lapha ekurejini ukuthi kuphatamise kuthula. iPudemu so itimisele ukuthi ikhulumisane nahulumende waseSwatini kuze ukuthi kutholakala isisombululo. Kepha uhulumende esikhundleni sekuthi nahamba elembili akhulumisane nathi tonke inhlangano ezimbusava eSwatini uyabonakala ukuqhubeka afune bandvu labafuna lishintsho eSwatini abatingela abavulele ukuthi bahambe baye ngaphandle bangahlali naseSwatini abanye bababophe labanye bethe batobe bakhona la eSouth Africa baphinze babuyisele na ekhaya eSwatini ukufaka ekhathi boba bethabo kunene. So ngeke uhulumende lesisho ukuthi netinga lethu ukubamba emlonyeni. Kanti ke sikhulumisana na Alpheus Nxumalo lokhulumela uhulumende weLeswatini. Sibukele tindzaba telulwimi leSiswati la ku SABC1 ungakhohlwa sikhona futhi na ku SABC Plus kanti siyatholakala futhi na ku YouTube. Sibonga isikhathi sakho. Mengameli Cyril Ramaphosa nasomlomo wePhalamende bafake emaphepha enkantolo yemthetho-sekelo baphikisana nesinqumo se-EFF sekufuna kushushisa mengameli ngelidzaba lokwebiwa kwemali eplazini lakhe iPhalaphala. Mengameli nasomlomo wePhalamende bafuna ukuthi lesicelo sicithwe ngelifastelo. Mhla tilishumi nakutsatfu ngenyanga yeNgongoni eminyakeni wa-2022 bandla khulu watsatsa isinqumo sekungachubeki nekuphenya lidzaba lokwebiwa kwemali elihlobo lemadola eplazini lamengameli iPhalaphala. Lokhu kweta ngemva kwemibiko lowaveta ukuthi kungahle kudzingeke ukuthi imengameli atiphendvulele ngalolu dzaba. Nyakenye ngenyanga yeNdlovu lenkulu inkantolo yemtsetfosisekelo yacitsa ngelifastelo sicelo se-EFF nesamengameli sekufuna kutfola umbiko lophelele ngalolu dzaba. Ngenyanga yeNdlovana lo nyaka i-EFF yaveta ukuthi itawuchubeka ngalolu dzaba iphikisana nesinqumo sabandla khulu. Mengameli uthi isicelo se-EFF sokisa lolu dzaba enkantolo yemtsetfosisekelo asinasisekelo njengoba sekuphele neminyaka solo ithulile ngalolu dzaba. Uthi leli qembu lifuna kufeza tinhloso talo tepolitiki njengoba lifuna nekuthi kube nesishukumiso sekungamethembe ePhalamende.
Mengameli ufake emaphepha enkantolo ufuna ukuthi isicelo se-EFF sekumshushisa sicitshwe ngelifastelo iphindze ikhokhe indleko tenkantolo. Kusethe imininingwane lekhishiwe ngalokutawulandzelwa kuya embili ngalolutsaba. Hulumende wesifundza iKwaZulu-Natal uthi lithimba letenhlekelele likulungele lokungahle kwendeke kulesifundza ngesimo selichwa. Lokhu-ke kulandzela sexwayiso sekuthi kungahle kube nesimo selichwa lesifanako ngamsombuluko nangalesibili kuleli viki lelitawusombuluka. Kuleli viki lelengcile tinkulungwane tetimoto betivaleleke emgwaqeni longuthela wayeka i-entry emalanga lamabili ngemuva kwekuthi lo mgwaqo umbonywe lichwa. Kubikwa ukuthi uyedwa loshonile ngemva kwekungenwa lichwa. Bavalelekile kanti futhi akukho labangaya khona. Labashayeli bachithe emahola lamaningi etimotweni tabo emakhateni lomisa umkanja labangwe lichwa lelikhithikele kulendzawo. Kanti ke simo lese singaphindeke evikeni lelitako ngekusho kwetangoma telitulu. Lezi imvula esizilindele kusukela usukweni langesonto singasho sithi imvula ehambisana nokuduma. Siphinde futhi sigcizelele ukuthi lezi imvula zizobe izimvula ehambisana namakhaza. Hulumende wesifundza uthi lithimba letenhlekelele selisilungiselele lesimo. Sesijube amathimba ethu abhekele nenhlekelele ukuthi uma kwenzeka ukuthi isimo sezulu siba bucayi uma kuyophoqeleka ukuthi siwuvale umgwaqo siyowuvala. Hulumende uthi kutawubamba umhlangano madvude kutanetsisombululo kulokugucugucuka kwesimo selitulu. Takhamiti tiyexwayiswa ukuthi tibuke isimo selitulu ngembi kwekuthi tivakashele letinye tindzawo. Inyanga yemagugu ibungatwa njalo ngeminyaka kuleli. Njengoba sikuyo nje lenyanga sibuka emasiko buve bemuntu netebuciko lekulifa lekufute umuntu welibala lolumnyama atichenye ngalo. Kujula ke kutemasiko sikhuluma na Dokotela Nomcebo Mthembu longumsunguli weluhlelo lweIndoni My Heritage My Pride. Asikubingelele Dokotela Mthembu sikwamukele tindzabeni telwimi leSiswati. Sawona dadewethu Rebecca Maseko ngibingelele nabo bonke futhi ababukile emakhaya. Njengoba sikulenyanga yemagugu ingabe yini lenikwendako ukugcina emasiko ahlonishwa angabukelwa phansi? Yazi Maseko kubalekile kakhulu ukuthi thina singabantu abamnyama kuqala sizigqaje thina sizithande thina ngoba uma sesizigqaja sizithanda sokulula nokuthi sibukise ngawo amasiko ethu. Njengoba wazi ke thina kwinhlangano yethu kuthiwa Indoni My Heritage My Pride okusho ukuthi isiko lami ngiyazigqaja futhi ngiyalithanda isiko lami sifundisa abantu abasha ukuthi bazazi ukuthi bangobani ukuthi bazigqaje ngemvelaphi yabo hayi ngokwenza nje kodwa ngokuziphatha kuze nomunye umuntu abukele kuwena ukuthi isiko liyakusebenzela nokuthi lihle kanjani isiko. Isiko ke Maseko akubona ukuthi siyasina njena ngendlela ethokuphila kodwa kuukuthi singobani thina singama-Afrika. Kubalekile ukuthi abantu abasha sibafundise ngoba ekubafundiseni imvelaphi yabo siyabakha kuze bona baba abantu abangcono kusasa. Dokotela asibonge kakhulu isikhathi sakho. Kanti-ke nasivakashele etimakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lirandi libita 17 rand 18 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 23 rand 1 cent. Li-euro libita 19 rand 18 cents. Lipula libe ngu1 rand 31 cents. Ingomba yetabelo tonga JSE yenyukile. Igolide ibita $2,665 li-ounce, iplatinum ibita $1,009 li-ounce, woyela longakahlutwa ubita $71.86 umphongolo. Asesithi shavuwe Mbombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu, lishonile mnakethu.
alishone mlingani zoselena kulithimba lakho egoli lishonena kweke mbukelo tizoba teswati ekhaya nathi ke tizoba lesitiphethe sekuhleli liphuma embiteni namhlanje amba makusihlwa njengoba litiko letemandi kuleli vele eNingizimu Afrika linxusa abahlali bakulesifunda sempumalanga usike basebenzise ke mandi ngendlela yokuwonga kulandzela ukuthi lehle lizinga lemandi emadamini akulesifunda sempumalanga simemekele litiko kuteke sitawona bakabandi nganalo litsaba tiyakhala ke tisebeni takule live letinyeli kakhulu ade kubomasipala bakule live njengoba ke kuvela ukuthi umqashi bekase angafake ingcenye imali yakhe impesheni kufanele kube imali lapho khona ke tisebeni tibekelwa khona kude ngabe sethatha kumhlala phansi tikwadi kuphila simemekele baboya tisebeni tembuso ukuthi isebeni dingahamba sithakale njani kunalo lotsaba siboleke indlebe ngo6 imadebe ngo7 kuhlelo letiphuma embiteni nganelisimba lakho egoli Nzamba Malehle Mbukeli tingako ogeta lomuhla asihlangane kusasa futhi endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako letilandzelako ku SABC1 lamuhla tindzaba telwimi lesixhosa sikhona simo setulu ngemva kwetitolo nisale kahle ngetela shola lingenaso simo selitulo kanjalo ngetela shola lingenato nzabatalo sibuke kakhulu ke kuRebecca kanze ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvuli kakhulu kade encenyeni esifunza ke la eEastern Cape njengoba lumbonya ngemafuma okhuphuka yembomwanana livengwala lomuhla kanze ke naselangeni lakusasa likhombisa ke kumbonya ngemafuma okuya kakhulu kade tifundze letikhombisa kuba ke seligwine live kanjalo encenyeni esifunza ke la eNorthern Cape kanze ke uma sichubeka sikubukela ke la emazinga ekushesa ukuthi ngabe ke emenjani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza eGauteng mabuka kwePretoria likhombisa ke kushisa nangalo Johannesburg eBokalton lihle lapha ku31 boFernaghen kanze ke la sifunza iLimpopo tindzawo letifana ke la nabo Musina lihle lapha ku32 kuyashisa kuleto tindzawo leto ke liphala leThaba Zimbi eBilabila lihle ku35 ngola lomuhla kanze ke masihla sesifunza sethu eMpumalanga tindzawo letifana ke la Miklibeck nakho likhombisa kushisa nje kubuka nakubombombela lihle lapha ku30 mabuka tindzawo letifana nabo Sikhukhuza uyofika ngale bomkhondo lihle lapha kuyeke la 31 lokusho ukuthi kuyashisa kuleto tindzawo leto kanze ke sifunza kwaZulu Natal tindzawo letifana nabo Vryheid likhombisa ke kufuthumala nje kube ku29 liphulile Kokstad ngale boPort Shepstone boDurban nje kube lihle lapha kuyeke la 23 kanze ke sifunza Eastern Cape obukwanzwa letifana ke la nabo nquba likhombisa ke kuphela wehle ofika kumakhanda boGcebeka njengoba ehleli lapha kuyeke la 23 kanze ke eNtshonalanga Kapa eWestern Cape unzwa letifana nabo Vredendal lipholile njengoba ehleli ku25 makuba bo Cape Town ehleli ku19 eBeefort West ehleli lapha kuyeke la 25 kanze ke Northern Cape unzwa letifana nabo Uppington kuyashisa yophuma ke kuBukurumani njengoba lapha kuyeke la 29 nakalo bo Springbok kuleto tindzawo lotokengwa lomuhle kanze ke